ukuthi ngalelanga kufundwe ukuthi wena bunje. So we are celebrating life kaMama. Ngibingelela umndeni ngegama elihle lenkosi uJesu. Siyazi kubuhlungu bazalwane ukufa akunakuthi somdala so uya understand. Kodwa sibonga nje uNkulunkulu makasiboleke umama watshala imbewu angithi itshala namhlanje kube ngathi yafa ivuke. Ngibingelela ibandla lakithi Izikhova Ezimnqini, ngibingelela abazalwane bonke abazosixhasa. Siyabonga abazalwane, ngibingelela ubuholi bonke. uNkulunkulu asenze kahle. Bazalwane engifuna ukusho nje abantu abadala basemoyeni wami kakhulu. Emakulela ugogo ngiyalimala bazalwane. Yazi ukuphatha abantu abadala ukube bekuthiwa siyazikhethela ngabe ngikhetha abogogo bangilandele kumnandi bazalwane. Mawunga-check abazalwane engikhonza nabo laba abasha ngibafoneli kakhulu. I-airtime yamphelela kubogogo. Yazi abogogo bazalwane bazokuhlonipha uzusalumangele wena. Uthi mama nabo bathi mama. Uzibuze ukuthi hayi mara lo umama wami. Mawuqeda ukuthi mama tha ugogo elile. Yabona umama lo olele labazalwane umoya wami uthinteke kakhulu. Yazi she was a willing horse. Umama lo bekenza izinto zenzeke. And kwesinye isikhathi mawenza wrong bekakhohlwa nokuthi umphethe. Challenges kaBhoko ngithule ngimbheke. Mama mara wena yaza ungiphathi kahle. Manje sekafuna ukuqala into nje uzangithethisa ngathi ngumntana omncane. Angeke sisukele sizobhekelelana nawe la phuma. Mawushumayela ubhekela isikhathi. Sicule yazi masicula sijwayele ukuthi abantu bazathi ingcwele yena vele athi haka amadorokisi. So mangiqala ukumbona ngithi umama haka amadorokisi sengiyabona usemredile park uzibamba la. But bazalwane siphile kahle kakhulu nomama. Kimi kuvuka inkosikazi yaseshuneni. Inkosikazi eyathi mayibona umprofeti alokadlula ayokwenza umsebenzi uthi ngena uzodla. Hey umprofeti uyazidlulela nje umprofeti wazi ukuthi mangidlula la thola ukudla. Wangena umprofeti uyabuza kuGehazi uthi singamenzela lo wesifazane. Uyaseva nje kumprofeti akaceli lutho. Uyabona ngikhuluma ngalo mama bazalwane lo mama bekaseva ebranchini yethu yaseFosloras ngiyakhola siyithena sithengela amasholo wasithengela kanje athi ngifuna sifane unkosikazi lo bazalwane uthi uGehazi akasho yena ukuthi njengoba ngisiza ngifuna ungenzele ukuthi kusho uGehazi kumprofeti uthi akanayo umntwana. Hey uyamcelela ngoba unkosikazi lese izikhuluma nobaba wasendlini ukuthi yazi masingakhi ikamera eliphezulu le ndoda kaNkulunkulu mayidlula iphindi la kanti ngokusebenza asebenzela uNkulunkulu uzisiza yena. Bazalwane balakhi ikamera eliphezulu bambusisa lo nkosikazi ngomntwana wakhulu umntana omfana. Ngelinye ilanga makathi uyafika umntana omfana sekashonile. Hey inkinga manje ukhumbule lo muntu benganayo umntwana. Umprofeti sekamphila umtshelile wathi yazi lokho ongenzela kona ngonyaka ozayo uzoba nendodana. Bazalwane namhlanje ukuthi ngifree ngoba nangu umuntu obekangihlalisa phansi akekho ozongihlalisa. Uye nje kuphela. Bazalwane mase kafila umntwana lo nkosikazi akakhulumi nomuntu uthi nje ngifuna leya ndoda kaNkulunkulu. Bekazi ukuthi ubusiseke kuphi ngoba mawuzazi ukuthi ubusiseke kuphi awuhamba ukhuluma indaba. Uthi ngifuna le ndoda kaNkulunkulu. Indoda kaNkulunkulu iyambona uyeza ithumela lo ehamba naye uGehazi. Ithi yazi lo muntu lo ngathi worried. Hamba umbuza
uGehazi uyaphuma akuso uGehazi umcelela umntwana makafika uGehazi uthi right uthi hayi konke kuhamba kahle akathululi nanoma kubani ufuna lo owazana noNkulunkulu bazalwane uyafika kumprofeti makafika kumprofeti uyakhala uthi umntwana kasekho kuloya uthe ngekuhamba kahle waphendula umama wathi ngekuhamba kahle yena waphendula umama wathi ngekuhamba kahle kimi wathi ngekuhamba kahle bazalwana sikwazi ukuthulula nanoma kubani kimi nje kuyavuka ukuthi sivuselelane ukuthi kwezinye izimo ngoba uNkulunkulu uyasinika umuntu ongaphakathi okutshengisayo ukuthi ungakhulumi kulo makathi ungakhulumi ithi ngekuhamba yena waphendula umama wathi ngekuhamba yena waphendula umama wathi ngekuhamba kahle kimi wathi ngekuhamba kahle. The only reason bazalwane ukuthi thina ngomlomo wethu kufanele sikhuluma ukuphila. Umntwana ufile akathi umntwana ufile ukhuluma ukuphila uthi konke kuhamba bayasuka nomprofeti kaNkulunkulu uthi umprofeti mkhuphulele ekamereni eliphezulu yena wayethi wenzela umprofeti ukuthi alale kanti ikamera eliphezulu lizosiza uyamgibelisa umntwana phezulu umprofeti uyamlalisa ubeka ubuso bakhe phezulu komntwana isandla esandleni inyawo enyaweni umntwana wathimula yena bekafile kodwa wathimula iBhayibheli lithi wathimula kasikhombisa bazalwane impilo zethu zisengashintsha ngokuthi sikhuphukele ekamereni eliphezulu izinto zona azihambi ngendlela esifuna ngazo kodwa uthembekile othembisayo akashintshi uthi uJehova ngifani nendodana yomuntu angiqambi manga angikhulumi lokhu sasa ngenze lokhu bazalwane likhona ikamera eliphezulu emndenini ebandleni silana siyasindwa abantwana basekhaya akekho ongakusiza ngoba lozo lokumtshela uzotshela abantu uzoba inhlekisa ikhona indoda eCalvary igazi lisemanzi bantwana basekhaya ebuhlungwini bonke enhluphekweni yonke kepha uJesu makafika empilweni iyathimula impilo kasikhombisa abantu bathi kuphelile uJehova aqale kabusha bazalwane ngalawo mazwi ngithi bazalwana siduduzekeni iyo